Surabi kakti habangi air kan unuk kerteng in surabi kakti buat kalian kajungi ingin pet lalu kami ke volunteer in sa penongkam lalu penongkam in sa supay binangnya kanu bak kami iabon in studio pada kata cheers harmuti Kita nama berjuang sahaja kasur lah kamu semua galadon ibu irang bak dan bersenang iba PNCA membelai yang kerteng jong iba pira nak bentak kapus jong urang bak senang akan kita senang dengan kerpat di baro pinong senang lebih mani is melawan rakti lagi supet lagi bagai majoriti gede di bak pira tidak kena apa mana urang bak senang berkemai jong urang bak senang luksak di bak pira tokai. Bentang, nakabentang, kapus, naktab. Kapus, aku sama Pak Senong, nakalian juga terwai Pak Tarsis Karuki. Nakalian ko jonga kung pagdor Barcelona kalapon ko nga yang kita na utahon punya yang kada election na kanila akan gestak manung nga kan punya ni kontek lagi kemat sukmat subha wa num sofer namar bakan nung siliang keperlas no senuru. Yang hidup ru Astana Basnong Dewa Andrew Soklet. Welcome back. Ini ya sesuai Pak Kapus, nakabenta Kapus, General Secretary jong Dor Barcelona belum siap belum. Wan sakamat sa? Di pagi untuk Senong baru. Lembaga di Kapur kapag di Sekali paj ba? Ban sindak juga dibiliswan. Nakalian jong ki rangba Blackpink Slow, nakalian jong harus sok pulau punya ya kanila election pula benong General Secretary jong Dor Barcelona belum siap. Ublay unang kerku, unang kerdo, unang penbet, unang penbiang. Senong galong Kerteng dok Pak Tarsis Karuki. Rakti nakabenta iba Tarsius Karuki. Rakti nakabenta i Badu Raji. Badum dan sudah. Tah, labiang mon may perkat jalan kan apa ba? Nak dedam yang pitu nak rumah. Labiang? Tah. Ini mau sana. Nakaspan bayang sa tayo sebulan di bayang sa mga warna po kaya pa naman nang to yung bito na di ba? Wan sakamat tu bayang. Kapus President. Assistant General Secretary tay. Kumang may pimong alnya Tahun report rekam na kung na samla ko i masa ni Senong na terwai ka kerteng burang-burang baru mertong. Ketua Rakti nakabentay balong natong dito sa Rabalim. Tah, indapit at Rakti ibadai kerja pertama yang berlaku sa Japulun di balong natong. Ketua di balong menonton. Menumpun selang, menumpun bang, menumpun tiang, akan kapor, aku beri fibaro, kinong sang senong, lawan, banjir, ikan kita bertema juga dalam senong, pada aku beri lu di orang ba, ibla sim,
yang kini kapus kum kinong pinyaj lani kum kinong pet nong kami yang kini kedor basnong yang kini kapor ngai IT rang basnong matumai jong kedor basnong lum siap pulun Police board ba khao pot khat besong ek tu jing pinya tu pi ke ni ka jing jit ikino ket kam te na kaliang jonga sa sisien pat kumurang ba snong thamba jong snong na ai kublai biang e pi sa sisien kinong song snong jong ni ka snong ba na khmi lintiru ba pinaya ai biang ka kti kamon ka kti ka diang yengi ke step committee ba thamai ya kinu ki kam ki ba ngi dei belle na ka ka baha kamiat jong ka snong tetang da kini ki kintin ngano pun slam su bat kan IT biang high secretary kendit ikwa ban ai ki jikren ka komiti ke bertambah na iba tang iwe bertambah imde bertambah ide member jong ke dorbar cenong iba beri nospung ke ngai ke boleh iba beri hang ni ai ke boleh ro iba asiki karaji iba lai rap inga hakini ki hagane ka samoy trekam ngamla klem ai ke boleh ya pigi pa iba nong chong cenong jong ke dorbar cenong ngidang mi ki bertambah kum umbang di kalaj nang taglen pi gisengkeng gisurap bat kumta terter te naga benta kan ni don kami ke jing trelang jong pi kum gedor bar chnong baro ni ai kublai ni ge pori gi nong kit kam ge batmai bat ngak naga liang jong ngak klem ai kublai ker pang ni ya orang ba chnong ba fira iba andrew nang ta kiwe member na dok trecheral ki bay rap yang a ka por ka bangam lai kat bala nga persang ban be saka sok office jong chnong han rei ka por bangam lai kini ki rap yang bat kiwe ngad ai kublai ka pang bat ngada sngo ngu ka kam ka telun namar ka jing trilang bat ka tagde ka timbok sachi sin ai kublai ti baro bat ka stip ko viti ka batmai kublai cibon clear mata ski ba kene keji yak do jungi kalawai to blai undor rekat pat pi hagni ka ski ba ro ski blai shbut